voin hi ni somni pakhat thariat sang ni somni pathum ania tunlai beng kan chinna Manipur lam news kan thria theite kan puang don ani Supreme Court in Manipur buena kal zela chui chiana nei tur ti thutlukna alo nei tawangin CBI te chuan Manipura crime chi hrang an chui tan mek ni in tarlan ania Manipur police in CBI te nena case somni an thelu zinga meitele mizo thlapol Naupang kum7 mi apinen hlum ani chungchangah atela he thil thlang hi June thlatir lam kha ni in alanga kum7 mi tonsing hangsing anule meche pakhat chu imphal bul mai iroi semba anung chunga hlum ani ti report hi tonsin anu hi meitei ni in tlang mi pasal nei ania tonsin hian alua silai mu per hliam atura adin mun athat lo wangin anu meitei ani na wang chuan an him beisein an khuatanga imphala hospitala anin admita meitei kut an tur lonan meitei nu ngai pakhat chuan akalpui bok ani hei meibaka police in ven himna an pe bok scrollin a reporta atalan zeldanin khathil thlenga khan imphal thlen ma deu iroi semba chuan mi puin lodangin kuki pasal nei ani na chu awla man niin an kalpui meitei nu dang po chu kukilam tranga puin an mani tonsina anule a hroi tu te achunga anom lai reng chuan an chuana ambulance motor chu an hala police motor po chu an halbok police panhin hliam an tur bok niin an report ani police atanga scroll in thu adon dan chuan an rubak mutur aumlo niin an soi hei hi hunma salama thil thlen dan ani Manipur zofa khua munthen khata khian meitei tenena in chen pulna tam tak auma meitei le mizo in karapiang Naupang le achung te chunga thil thleng hi ara phlak tak seta meitei ho chena chuan ara phlak berpol an hialo me Central Bureau of Investigation te kutai hian case panni aum toa Lamphel Police Station atangin pakhat aluta pakhat joki Naupang pa Joshua hangsing chuan Kangpokpi Police Station a athelut bok ani Naupang kum7 mi lekle achung te chunga thil thleng chungchangah hian police in ven himna an pe kan ti to kha heti ni rol hian official lam te chuan mi puin min baya chu wang chuan kan nung to langai ani anti heti lai hian driver le nurse te chu an tlan chuak thei thung Manipura hian thil thleng oi omlo tak alo thleng nual to ani law and order kengko tu ten tran bik an nei wangin engma ti theilovin anom fo ani ambulance Naupang kum7 mi le achung te chu Naupang awmania tia an ngen lom chungpon meitei pungkhom te hian enga ma ngai lovin an hal nan tamia niin soi ani Supreme Court thu chuak angin CBI te an che chuak me kani ti mutur aum zela helo po case dang hriat tur alo om chho zel don ani Supreme Court Judge pathum te chuan Manipur boina chungchang investigation report chu Supreme Court nena an thelut bok ani nimin lamkhan kangkokpi lampang kan be papa National Highway block antum le thu minlo shil ani kha Union Home Minister Amit Shah chuan kangkokpi lampang unaute thu tiamin parliament antana din tur thu alo shil towa amairo chu Home Minister hian engma asoilo niin an soi chuti nekin Manipura zofa te chu Myanmar mi le saron pem khom anni titein asoi tamai ani kha hei hi kangkokpi unaw te chuan an du lo hle a National Highway hunengema chen an hon leilok po hi voinlam khan khar ani thu don ania National Highway an dan chung hian kangkokpi zofa te chuan lamka thleng in reson hi athleng chho tur ani tin thudel kil an naya amaro chu voin thleng in lamka lama engma reson alu chholova hengte wang hian National Highway hi an block le ta ani kuki polian tak ko tu chuan blockade hi central sarkarin zofa te ahum him that lo wang niin an soya mani loka ukrul district a zofa te chen na muna mi pathum lai nunna an chan bok ani kha hei mei baka ni zan lam khan kangkokpi lama vek hian Assam Rifle le police te in kara boina achuak thela Assam Rifle lammi pani te hi khua lutin zu an ina an holam chu police tenen in tokin anin kara boina achuak chunjom ta Assam Rifle lam hian an mi le sa te an cha chho velea zonu lam te poron pen chokin tunari chuan boina aom tori lo niin an soi ane
zirtom ni tu ka Ukhrul district Manipura kuki khua thawaya mi pathum tha ani na muna border security force team da ani don nia soi ani henglai muna tlang mun sang sanga ral thuam keng mi that tu ta hi ven him na thok tu ten an bi ruk ringin zon bai pui an la thlak mek bok BSF company somruk zat chu Manipura hian district pakua da ani don nia soi awm boka dan le thupek keng ko tura awm sa mek dangte an pui don nia soi ani tun nai maya khan BSF ADG Sonali Mistrale officer dang pali chuan governor Anusuya Ukipo Rajbhavana komin marchak state a ven himna din mun hi an soi pui to ani zirtom ni kho warma thawai khuwa thil thlengkha meini tumatanga he state a anam ni meitele kuki inti boina a chua nuwa cholkar ni chungzet tharum thona a thlen lo nuwa thengle masaber ani nge nge nasataka inkana thlen nuwa vantlang in khoche vel ram ngote andapa ruang pathum an muchuak ani meini thumatanga kuki le meitei inti boina hian mi za somriat chuang thi omtoin mi sangtel te chu beiwain anom mek bok ani Manipura zirlai pol in zomkhom Manipur's Joint Students Body chuan Union Minister Amit Shah Manipura boina chuwa chan chu Myanmar atanga dan lawalo lutte wang ani tia parliamena asoi chu andu lo zia lantirin Kalyamta Indrini Khan Lamka Kong Anzo Zomi Student Federation Kuki Student Organization le Mar Student Association te telna JSB chuan Home Minister chu athil soi chungchangah in soi fie turin anphut Amit Shah hian August ni ko khan parliamena Manipur tual chung boina intran na chu ram thenom Myanmar atanga kukiral tlante wangani tiin asoya Amit Shah chuan kukiral tlante chu Manipur Valley ram hnoya anin bengbela hei hian Manipur Valley omte zinga ram in chu sak launa athlenti asoi ral tlante kho sakna mun hi khuwa pon tura ti thu thang awmatangin boina hi ain mung chho tanani atibok kuki zo tribal te chuan hei hi anla thu tak hlea solicitor general hi athu soi fin fiena kan phut ani tin JSB chuan an soi lung oilo na lantira kongzo zirlai pol te chuan kuki zo tribal ho tu tele mithiam telaka FIR thelu chu an ka hubbe tumnani antibok kongzo hi lamka public ground atangin antana tipai muk road IB road le tidim road ate zoin wall of remembrance a huntop an mang ani Indigenous Tribal Leader Forum ITLF le Union Home Minister Amit Shah te tunaya anin biakna thurel zinga pakhat lamka le lengpui airport in kara helicopter a service theina tana palangna kalpui mek ani Central Sarkar chuan lamka le lengpui in kara helicopter service RMT angin nisom pani thlariat sanghi somni pathum khan pilot pani captain Bibin Bond le captain NS Panwar te chuan lamka tangin lengpui airport a helicopter anron tumpui chin chomadar som pakhat le minute somni vela ron tumin dar som pakhat le minute somthum vela lamka anpan le ngal captain te hian thunei tu te nena report an thelu tang pilot te hian lamka le lengpui airport in kara helicopter service theitura an ngai ani chuan helicopter service tura boipui ngai sang te boipui ngal aniang paifel ani vele helicopter service tir aniang